sifuna nje ukusebenza kanjalo as a team ngoba funa ukuthi siveze kubantu ukuthi asincintisani kodwa into esiyiphokophelele sonke ukuthi siyoletha intuthuko kubantu bakithi. uNkosi uthi umhlangano wanamuhla uthele izithelo ezinhle. I-district yaseKingcetshwayo ikwazile ukuprovide amanzi kanye nesanitation kuleli side elinye lomgaqo elinezindlu eziwu-246. Kwase kuthi umasipala umthonjaneni wakwazi ukuprovide ugesi ngoba zonke izindlu zalaphana sezinogesi. Unxuse umphakathi ukuba ubakhiphe laba sebeqalile ukweba impahla kulezi zindlu. Sithema sesiya khona emasayithini sathola ukuthi izindlu ey'ninganyana impela nje sezantshontshelwa izicabha, kwatshontshelwa amawindi and kwaqala umkhubo omumbi kakhulu okukhishwa ama-tiles phezulu. Savumelana ukuthi leli thimba leli lizokwenza isiqiniseko sokuthi liyahlangana liplane ukuthi izokwenziwa kanjani i-security lapha. Sibeke sesicela-ke amalungu omphakathi ukuthi enze isiqiniseko sokuthi njalo bayabheka ukuthi kwenzekani. Uma ngabe kukhona ababaziyo abantshontshele ematerial ezindlu zabo bakwazi ukuthi basibikele ukuze beboshwe ley'gebengu lezi. Sebengu-246 abantu asebenikwe ingxenye ethile, kanti ezisasele zizonikwa abanye abantu maduze.